Umugo Kairi. It is another Sunday. Come on. Karibu bwana. Bora ya permanent fixture na ndio hizo. Eh? Bora ya permanent fixture. Itisheri nyare mwe wacho modenja. Eta ukiichi boyo usati turi boto kimiro. Andoro ne wacho modenja. Simeoni na andoro ne wacho modenja. Ahí va, bueno. 1, 2, go. Simeoni na andoro tatira kogambia. Simeoni na andoro tatira kogambia. Toreta kogambia kwa baraheri. Toreta kogambia kwa baraheri. Gaye raura torarara. Gaye raura torarara. Torarara, gaye raura, torarara, le quiero campo de tune, torarara, rona regu, conconina nyenje, rona regu, Debo ya, nyimbo ya kitamu, remix, originally rombo irwa Muchorobu. Simon Muriuki. Aha, Simon Muriuki. Wakumaja kwa bakarani malete wamineta kom ay malete jama ingi. Puria. Okay. Ito Puria. Mzee very smart. Simon Muriuki is a good artist. Na tutena veterans. Tutena veteran artists baba ingi. Bada akuru. Oh, kinyaza batuja mugongo guru mari no to agenjere mo kana ingi godoro tugichoka igia kuru ya bankabo by the way uri anondo yangwere kamano nakankoromba muri uke karakare kenda tukona kanya kakumunyanya na kumunania na kumugonga na kumukumia ndio na inyakumbekete as kinya bonge bokarema artist baba anake no twiringanire mugwiwa tirikare kinya kuidundwa ni mbuga we nyuma yo miaka ereza twina 10 kana nya 20 bakimenya kana no pathirie kantu Simon Muriuki no tunomo bare baina na bakingua ndio baina na ba uyu ine da chenche to nada nikirai ngugwa akaduma naina kuduma baina na George Kingua I think ene ndagene mena gutwira ite itwale na nyage da chetu shu o mwiti ora mmoja rota ngugwa okay yo teka for example Wemurora firirinda. Baini lori. Wemurora 1985. Mmoje? Nuguwa. Wemurora ilo 1985 ka 86. Narua. Kamugoro kara. Ni nandika kumera na kakogetankuma. 36 years. Na mugoro ya taija tekomba kwina Dick Njoroge. Najirwe memero ate komba kwina ende tutebati gwetagira akuruja bada menya intellectual property area kama intellectual property area ni kunenkera a community and identity sure mugwiwa intellectual property ya ndwimbo intellectual property ya mauku kana ngono ire itungeto na rudiomi rokiemeru antu bara itubati kwethora twina kanya kao dene community na for example nana da taruma kwa video remo kairembo do kwa analyze menya atia kwere au mbode yira ni dero
Oh, to nakataro mwe kwao ni yes. Meya yoderia ndio Simon Muriuki. Simon Muriuki. Bogetera Simon Muriuki nyabe moro me agitabu ngi no ni tero moro original na gita remix. Kwe timu ije thithirwe ya Meru County agutegera mantu ja heroes bla bla ntiurikana ure gwitwa aije tukachua kama baranga gwitwa na rito na wiri ka Simon Muriuki yes wambiti cheri nyari mo yeke thore kanini nguigwa nyaka Slip Road kawe around about kana nyam moro na nguvu we bara yeta kwa Jerusalem okira ata Afrika tu manto kwe buru to ejo no mo te kuona no ya wigo tugetinda kwa riria ja but itu me conservation kana weka onto kule boka tura kurikanwa iketume otente guru Jerusalem itiru kali uriria na ndipo ile kume conserve na ya Afrika na conserve mbaibone tayari ndio kuigwa na kwenda heroes benu tuina je tujeraje yomba kuriria niki yonto tukwenda kuchuira au tuja conserve na njira jera na ikiona atiri gutinde guru iti museum yayo i conservation area ukenda kuona jaka bantu ja moja ya to kwalira jatene tumi uja kuona jaka siasa ndio ile yawe guru ya heritage hari heritage no ire daro ire iguru everything no to ne determine na ora ko interact na antu bangi no rokagwa yes kwe no ko thoma daingi makauga problem ya Africa ani ngauga problem ya Meru tiore bangi bako treat ya Meru hapana yore batu ya Meru to we treat to batu of course the problem in the statement of God, the problem with Africa is not how the whites treat Africans. It is how the Africans treat them each other. Ora to interact. O dena yetu ya Meru te bara bakweja na mantu ya mageni. Ali ni ora ba tu to interact. To ya Meru. Eu to kararira tu dairo do mu Meru tabia iwe na chiu chikadita mine. No, I was on a phone conversation yesterday evening with a friend of mine for 1 hour. Toje na remondo. Akambira ukarande kurunda nataka Meru kona le muija kale mu twaje twe somewhere. Akambira wewe atikwera watri. Nata a small community ya watu tumba kwedro na siasa shena deep nyamora iman tujo kala jaka deep emotions cha mbadu yes natura small community to batere kwedro to ke waka with each other it is not my turn to lead nga follow yes na ngicho akura cha kona njere jaga nukuona akambulia ukono kuona tukiendelea nonto we cannot develop politically economically tuna siasa cheo pusi togetinda kana twinde yoni ambulia akambera oni ntona community nge ina more than 4 leaders don't bago tora bakirwa donde permanent na and bikari andiko kona twakara tukirwa ora to ga kipindi na kila kingi ile tokurwa ga tukiga ga yoni kuro kweda kejo kake kuma Meru ya uno kweda kejo kake ugan nduro ngwera atere ndwairo kuona Africa itithero kiruga wo ari koro kore ina Africa wigo thoko tete kwa michinga South Africa wana badondeka bombo gutithia michinga ngania ego supply Africa bana nuguigwa na ikwithara na wendia na uguri kwa michinga bwithara bwe regulated kako ndio ora bunduki ja mokate na ndire ukaigwa kwina ikundi bivingi muno na nduguro ya Kongo na bote by armed bigorwa umenya kwekyo kuri kuiwa ai bese bakiro ujana yeah it is a whole economy une economy onde kwina economy ndo buga bana yucha bunduki na yes na equipment you kwina economy ya relief of course
ubona baba ujiri abejete gutereria na relief meno antu baba kujura nguge keke antu baba kuya no buga bejete oderi bana no ate bagije ta humanitarian udi humanitarian ni kwale yera nani humanitarian na yungu ngoba trigger de neu no banya atachomanya very silly you trigger the problem na ndio kina jamu watu haja kwa mwangi na mwangi kwa tirie yuko na bale oye na ke pai kubona ke pai buke wagote kema teruri tikero oye anyway watu tuchoke kese kwa Muriuki na tukiuka watu beru itu koromba toke betu we celebrate our real heroes. Yes, selfless real heroes. Masai kwa Muriuki those are legends and original ngegetaru mboro remix mgala mwe lakini mpe haki yake twagetera project yana kila itu ngamwera rwimbo ruru ndo ndete ndaruga konde mwiji ndamwera I have to honor this man wakati kile volume 2 okona sponsored by Karaito Muronge Foundation. Yes. Na ndageta rwimbo rwongirwa Chenche rather than Kirai. Yes. Rwimbo rwongirwa Machabacho manto ago chabacha Manya, it was a way of immortalizing these people. I am younger than them. No kuona? As much as they could not even sound better than the originals, tukuna at least kwa baraba yego chabacho for the first time. But they gataba kayo it is not even the original. It is one way to honor the legends. Tukakiana ngoga. No kwa yego eta na menyaja baba no ntuku go nyanki ariria o muno kama no. Rwimbo ntuku nire rutari rutahe muno roko kitambecha. Pana ngwigwa na kagita karia aindi bameru bedera buru karumbo kakemero kamera ntomwe ugoza kwena ndwembo ngiriche giko exactly ngwigwa ande momero nyake kinyomenyaka we ire tumemera twina atwarire ugenda tujeda mera ndwembo cheke KBC Central Station tatu adike tumeme tura twingi ndwembo cha kichiko kiu kire mara ile cha cheda we cheke ko agekamba wakakai Kilonzo na ye momero Masai Muriuki bakimuha bakirai na bakai bangi aurira antu aliko antu au inya kugitambecha uticho bathondekani inya mbecho uticho bathondeka na ndi tukomba kuthura twina some fund of sorts no kuigwa tuko project age ni mbecha cha veterans kometwe sisi wa culture na sports. Yes. Kutika na tikete na nyemo imo tumaira link ya kutikire kipindi kiki. Ngwigo tukoga. Kome ngwigo kwa? Mbecha iji. Utaka chokari ngutu. Project ina specifically ni veterans. Kwena war veterans, kwena maumau war veterans. Para tukomba kuwatithania. Yes. Especially the key leadership. Kuona arafu ogi beto kedro bali o kwibo bana kitego eta bakiongora beto ngwigo muno bare bakinyiri antomo kwa kinya uturo kwao wa gutega kuonania mtu wa naita sacrifice nije kwibo amwe for example tuambire kuga manto veterans kwibo baitete kugi nyingi na baada manto ja manene na ibombere nya kwithoro bena gantu na muntu kona yes ena tuito twawe na gutura ishariri yaga no jo dirikari correct ekuga ni kweje na stipend ya ntu bakuru meke to ogono andiki utege stipend ira no tuno gore ka pension ngaku pension yes lakini ali muntu ule group atuire na ari anture ne mbuga ana te ko batiko mbo umenyera na ndi muntu yora akaya watumeje to kidogo to kurija na mantu tajera unaona and something which is done all over yes. Appreciate ile mbecha ile tuinyanga yana ile chiura nyingi muno chumbo kodore ikiga na iru antu baba chikagarura miturire yantu na kuba immortalize nyana statues yes ngwigwa akajwa sai Muriuki akajwa na ngitewe akambwa gedro ibaba renena nela twiro rito yawe na emoyo urienda kumbira bodo sai Muriuki igwata ai moyo ethirite ania kwajwa
kinyume kingine keiga gikajo ke kwanto mo konene I challenge baju to cheta meru professionals too. yes These are some of the things to battle with to get a as the elite of society. Teto battle with to mora. yes We are the elite of the society. Na bantu jo de jakita ora jeta kuinara kuibara bando baringa I mean batonga yabangi into breaking new ideas. Challenge kama nengera si wa culture chora wako ome na group zetu ndicho cheta chia nyamora the more professionals. We are the elite. Menya utena angi ukwata na irona kuimeru. Indi meru e kariata. Na sometimes nyakira tuko nidi mono ikulombe tu. Janto bana kaju. ale moe tutega mando ya tukona tere mbeche yu itu tutona mbeche yu indi tukona che kunyu chai na jemera for example tukona chai na mawa original itu kuona che fuel metaka unnecessarily Exactly. angore ndo chama Are mima metaka igida gege na mari mwinya weekend na tingu gine ya mumiru itete ende na nambai 012 013 na isi mugichetu ichi meru. yes Kinyo mo bisine ukagweta na ego na meru. Whether uragita mando ya mega kana ya mai. It doesn't matter. Ina ndi meru ko waka. Liwa nenkero kanya, liwa nenkero watu menya to ko watu I mean kanya ga kwetro na could be opinion leaders in the society. Atoko raise voice yeu. Mtongi no akamejokiria. Nongi. Toka tuma kadetiki toka kalika. Ndio kutuma ile tibingi. Na area mbere waja kiri heritage yetu na mtwere. Na tego takanya ku utero to preserve culture. Kana go preserve a way of life yantu ya go takanya. Nonto ataka UNESCO spends millions of dollars a year. ndina mato ubita ku European partners jaba UNESCO. Imagine UNESCO na it is only just preserving Grandare forest. Toreto tonya no. Exactly. Imagine does it even tumbite kutiria bora kukuche UNESCO ega tutete ya na nderege. For example tukatinya ja Ameru Musical Museum. exactly. Ege tote Simon Muriuki Meru Music kana Musical Museum. Na ndio mchao chikachoa ika-archived. Yes. Kedro for example ngitewe ira ya mbere iyo ikaurwa erorete ije tukamehara Na ukethora na kiwango nyake kithe young artist uraba gatonye that hall of fame wakinya level na ya hotel nugona wamba kwithira no kumba kwariria nto bakaigwa na baka kunengera stima na ukabathomithia na rungoro waku na ina influence yetu kana ura umbete kureta mogora ruku ndene community exactly ukatonya kiri hall of fame ya Simon Muyuki professionals bwana we can do this that's what we're talking about na ukethira kwina concert ya mwaka tukamenya tiangwire kamano antu jabara nyatira lazima kwithira imbe chake bakwenda ile cha kunenkairo tukithithia concert ile ikuthithio ijes na county ni kuthithia borare sai Mwarimû kiburu no agirwe kanya ga gugetateina okay by the way bukana ndi this is our legend yes biado bietu dira tu in a national event Mwarimû kia kadha waiko aigete na mbere na artist bangi pare akuru nenya for example kinya aini baba folk para batene para bari agero bau bari aja na bakaya wakanya the trailblazers agero in all kinyaga toka mwekere in all public ni morai celebrations ile akwena Gavana is my friend na twagitira album uno ingwete Kenya akona mtoko mukinyiria ntumo hizi na ingwete we can do this bwana Gavana we can do this na baka kabeje bakaina bikatone byakutu bakaina ende Gavana wana he's been very active on nikozi kulikana tukikita album hizi there's kuna rambe muri ukiarino by then he was the MP Are ninkulika no gentoma actually yo ngoja kile ntomo exactly ai kia ntomo kwa na Gavana na ndi ngwitika no toba tuile mitaratara in the system kenya kadara tu kwa Gavana uronge ukeja akadara veterans makwai
taken care of bakutewa na itogotea na nyauka ukena influence nya the media houses uko iba na content ya the legends na bakaraidwa iyi na content ya cha heritage uka inko ndamero kimero gichokanira inkoromba all the media owners private kozira nyingi private tukethera na percentage ya content ya kimero na yakagurwa nukuona antu bakerwa ndiye nibori ya bo dramatize the folklore chetane shika ya on TV. I'm sure you can do this Mawira. Atu professionals bai bana. Je manto bunga keja kaleri ndi na ingwerera tere kamano kana inkarange kwera uni ndenda muno kwigwa kagita kamwe nenya identity is very important. It is crucial. It is everything. Kagita kamwe nenya tukere manto je bianga peke siasa kudro kwina ke magebe siasa kirege utu gitu Pan African and Kenya area muno manto ja untuire ibomo Africa and our morals, because that's where they were. Okeria mu Africa Bere ora monore tete tushokelie raina mabati tukiga manto yetu geto gona nyela de witanga mono no ta gona ande to ite kria raino silver spread na weru baba ne ati donde kiba into mwanya aiwetu babetu ando ginto mwanya reno babati ne babati badonde kaga na bajo donde kaira mutindwa amona kungi lakini muno atuinyirie negetu yetu ikanyire getu tukwinia mabati badonde ka jamidemba mwanya rangi mwanya texture mwanya waki wina waki ukadhwania wadhwania no tuno mwanga nyomba yimboninga ira goche chesilabu bunga ake nyomba wega ikaulirwe bati ikaimbwa basi ne ibati ya raino mabati narete mruka ali nyu kali kadimo we sorted basi raino mabati na ibo kama nono ntu baba ni adonde kiba utonga exactly manufacturing ni njira ya kuthondeka utonga ndene ntura chetu tikiri mwene nikiri batu twinde kiri batu twinde nontu ibati riri utere gura na gora ura yangi ja kuma koraja boy bwa mbere boja iri umenya mbeche iri diro pa nontu ara bakwandikwa no betu anu atano cia na rochia bale waja silver spread nabo bamwanka bawo waja karuguru waja nabo ni athondeki ba me bible ati me bible kuthondeka ni utonga hivyo na hana vyetu kwa vyetu sietu ibietu nukuigwa na ndi TV neto area ikaino ne mwene TV tugire ningana jere wero TV na iwe ingine yes au tena karaja muno deja mo to kuramba ja preserve somewhere nyenya to konoru wako na tukija buka kwa na thirikari ba to nankara mitaratara it will be here for a very long time because the internet never forgets. No, it doesn't. And watu wanalaibu wetike nyao it is part of the to bado soldiers bado preserve culture enyago ndo ntore yangu na ndo watch na go subscribe kile kama ndo itomori na mawera ndo itomori ke YouTube na Facebook wala like page ya kama ndo itomori na page ya Mwarimû mawera ndo itomori inyago wole patia twekimo twinda to tuma kanatika ka kenda karika ko share carelessly na Canada ngono ji chionde rwalero rwako promote ontwire bwetu rukinyanire tumwitere muchio neri tawe wata ruono da wata karaja muno mugoro mwe aratuma mware wera mwera atiri umagaruka weto ntaire ruji rutoko wa makaura
Neu obo kayende mwefurun mwari ure nagekirire araumagaruka araugia kere aningi areta kuthithiata utairete uri rũjĩ rutikugamba kaura eta kinya kathimene ara bamenyeretie gutaha na ndikenda akamenya kana rũjĩ rũrĩa rukugamba kaura aningi araina karwimbo ndererwe nĩ bagwetu ngata rũjĩ rukugamba kaura o kaura gamba kuigwe aningi kaura kagamba amenya rũrũri teru tijarura muthea kwenda ari eta kamuro kangi kari wakue nakona kwenda kumenya kana kenai kena kaura araina ukarwimbo karia ndererwe nĩ bagwetu ngata rũjĩ rukugamba kaura o kaura gamba nkuigwe kaura kauga korororo mware ugari muntu wena kiriko nao nere akamutaira rũjĩ rukugamba kaura kana mutaire rũjĩ rutukugutata rutikugamba kaura ikithima imuro ndũjĩ inini inene kari nĩandagetere kariunga kunde kariunga onaraga gwĩtaga kina rwĩmbo aningi arethera okunde rũjĩ rukigamba kaura eta 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 oria gwĩtarĩ nũgũkĩa oria gũkĩa noũ agwĩta kũraya nkũrũki aningi no gũtoinya kũnoga toũ kũrĩo nandi eta kinya kathimene kamwe ai augari ajari ai aja rutethero rukigamba kaura rũ aina kairi ndererwe nĩ bagwetu ngata rũjĩ rukugamba kaura o kaura gamba nkuigwe athikĩria aigũjeka kaura kagamba ĩndĩ atĩrĩigwo wega aina kairi ndererwe nĩ bagwetu ngata rũjĩ rukugamba kaura o kaura gamba nkuigwe kinoki ai hata mwari agwirirwe na ndi amenya basi rugendo rwakwa rũgũtwara rũgũtaĩra baba rũjĩ rũkũthira atonya mwaka kathimene akomba ũrũtani rũjĩ rũrĩa rwarĩ rũgoro ngirima mwari nĩate arigara orio ethera na kathima kena rũjĩ rũtikugamba kaura na rũtĩtaĩka arũkinyirwa mwari arigario hau rĩ airigara ũrĩa akathithia nontu ageria bunde aremwa ndakaejangira hau amũria nĩ atĩa aningi mwari amwĩra mũnia ndatũmwo baba mũtaĩra rũjĩ rũtikugamba kaura gũtĩ no ntariunga ĩndĩ ake nĩo ndethera rũjĩ rũtikugamba kaura na rĩu nkũremwo gũtaha na kerĩa o rĩmwe rĩ yajũkia gĩkiri yatonya hau kathimene yamũtaĩra nemwaikia nũkũigua na ndĩ mwari nĩate agwĩrĩrwe ayayayaya ũyũ ũrantwaria gũtaha rũjĩ rĩ amwĩra itũ na ndĩ nontu bore ontethia ũyũ rĩ irũkeja kũriũnga njetũ na watũkũrugĩre tũgũcokeria ngatho mũthaka amwĩra arĩ ntĩja nkeja kwenu gũtĩnyiria mwarenda kũgwa indeko tũtigũtara tũtikũnyiria mũrũme mũrũme nawe tũtikũnyiria atĩa tuokiatho wĩnje wonekaga tũtikũnyiria mũthaka amwĩra arĩ nĩ ntĩja arĩ ntĩja atĩ mũrũme ũũ tũmena
Ewe. No tunaije ithe na tongi. Ithe na ari na into. Na ari na ng'ombe nyingi muno. Ndio. Muguigwe. Na inya tare ndo mwakuru umwe. Ndio. Ou kinya ugite buru. Akija wenga bakeja na njeo yondere. Murume tukale mubunyiria ata. Atwira ndo. Mwaria mwerenja. Mulaka ninge mwichone gwe. Oro. Etegeria. Aninge orwa. Mwaria ana agwire tumo. Mwari uria au kinyanja. Era chiari. Ininge enageni ntukuna inda vera muthako ndio mwira ambera tutiomba munyiria muthea mwira no akamenya gukumenya ndi mwari agitumwa gwita guchwa ruji rutukugamba kaura ile konere o agakurira ndio ndio kuona wana kumamara kurere ndamenya akwija na ntumo injaga ndio ono ngo bangite na ndike athotege gya kweria imachuru ukiwa imburi na ndego kuthinjwa ijo bya mithemba na mithemba kurugwa ndio ekuruba ntura barokere au bya rugwa na maraja akiwa imarwa gukiwa ana injo bigurwa ai mugeni eteri ntura yonde eterete kuona hii na kewi ntongo ntu yone dongi uri mwarimu bichera mwarimu aje nenda kewi tamburu kuje tumo kibara na kyo kingana ore kerao ndio akalio kamankura mugeni geterwe aningiri ore akinya dainye ibalele hasta oi no beterete mwari ambire kuwa tu wachiwachi oro no ejite ai yo kinya daingiri mwari ambire na de aumira au maruga eta madhe kanero yanjira ambire gwita muthaka na karwimbo enjo muthoni wa enjo ejo kunderuga enjo tirio kurugerie enjo mukenyo bore kwenjo are daka onare ari oga are nini nkeja kodhokie rugani na nguo cia mangareni are nini aba murata muthaka kare kwija mwari gekire mbuma igone arira agomukiria aina kaire nande inya na inya ngurukia gere nja muthaka enjo muthoni gwa enjo ejo kunderuga enjo ejo kurugerie enjo mukenyo bure kwenjo muthaka no achokia are nini nkeja kuthukie rugani ena nguo cia mangareni are nini kake muthumba ijungi akimwerenja muthakarega ijungi muthakarega na jungi orerio orenda gutunga kirima ri paigiro no ndio ndakekinya yumete kwa rukwego eburuki kake yakinyande ugo mwari murume aere ndio nere nyamuru aere nkunga
Eu kinyandeo. Yara nkoro. Ewa eman taro marimba. Dakacha baru meireja gake. Eje bonde gari re. Eje kiri maribo. Oh. Ekuro na ndete kuina ina. Ndio. Tembia kore kuma harukwa. Ya wakeroka nyo. Machuria, nyongo, itaro. Bia kora bia ndibio maharukwa. Bio kima, bia chabe. Bia chogo, no meru. Ndio. Mure, no meru. Kakitembe no meru. Boche. No meru. Nukuigwa. Gitaro, ene gero ne gitaro. No me. No meru. Na gitaro kitu choka. Dio de. Akediria biude. Ikiri. Machuru. Kuma garukwa. Dio de bikimera go komerwa. Ikiri. Okira. Mchengeri unatijio yuna machuru na Maria. Maria. Ikio magara utagwa. Nukuigwa. Kuma garukwa. Aya. Ige na bihancho obi. Na bikio magaruka gwa. Kuma garukwa. Oke. Bikimo kairo kanyo. Nata gidoka. Are. Ko no bila kinya. Nyongo chencho chamarwa. Iyo pe de choro na ina. Digo dira. Ya dira. Ata gidoka. Are ma. Nyamuru dongo de goro. Ya buruka. Yoga kaire man taro marimba. Nakacha baro meireja gake. Vije vira bikoru ki bikotira. Mwari amberia nande. Wenda mbori ore. Mwari oregere arume arenda mirugo mburukane guru. Ya dongo de goro. Ekinyandere mbori chionde ipau. Eban taro marimba. Nakacha baro meireja gake. Ndio. Wenda ng'ombe orie. Mwari oregere arume arenda mirugo mburukane guru. Ng'ombe. Kigudira. Eta kindoka. Ngoko. Gintu kionde kyari njeu na nchuku na nyomba na chuburia na nyungu Na tori. bonde paratikara njeo mwari man taro marimba. Okay. Nakacha baro meireja gake. Itajira. Wenda baborie. Wenda mamiore. Mwari oregere arume arenda mirugo mburukane guru. Ethana ngina barewa. Ndio. Uratigo. Wewe. Te mwari. Mwari wenka. Aningera rigena kuga. Wenda uniore. Mwari oregere arume arenda mirugo mburukane guru. Mwari arewa. Yo. Rono radirera. Kiri mari mo yachietera. Nande manduna ja yonde. We kaeje kanjeje. Kareka we toriunga ko yowe. No wiwa. Aeje karea. Uje ntomo ya kinya no kuraya ko yowe. Ante we ntore rari we yonde. Nkonga. Nyamuru. Kiri mari mo. Aba menya ntore ere neo. Neko. Ko kaeje karaka menya ntobao ponde. Ba kureba. Nyata kaeje karaka ligari. Nyata kangentere. Nandi kera ujuwe uni uju yuni kora kiri mari muke ugerari yanto beto. Kuguiwa. Kaeje kara on katgona de weta muito ne kwadia. Indito ujuwe ka kera ito nondo geta imenyere muito ne jugo geta de. Jugo geta. Kaeje kara we geta on tuko ga kejai. Kita kawatin gitu ujuk, akeh janyo. Kalau di mana lagi orang kawaje, kiri mana? Kamate dia. Agi nyampi orang kau kakera jojo ter ujue.
Ejojo korandolima ere matona medo yo kalaka kabaini yonkanirie yo aringe ujo waka mwera itere rete yo mwana kwa eje ongore ne ato eu ntukwega gethada guruka nandi kaije gatura gwita mwituni mwije na ero munene uyo na inya ndingori uwe kia dae kadia yumwe keja na kadia yengi keja na kaduni nukuigwa ntuku imwe na umwituni ore onde goya ona kira kaya ejojo korandolima ere matona metho yo kathaka kabaini onkanirie yo ojo eno ete o mwana ejo ngori yora nto beto na ntuku iji ate ageta chemani na kirima ni mukiongo ai kaije ke kana u ale kya buro ka ya kinya ndere kya gera kaije nkundire kaije ka kebera kya gera kaije munaire kaije ka kebera mwija amatoka akinya nto mwe ari ona buru tiwo wa kaire mwije ne tumo ka akimunta ikaigwa akora etumo kaire ka ikaigwa akora ruchunka ikaigwa ari akora kirimari muke igwa kira gwe kombo kamwera tere bero mboragari yondo nare anto benu gita karaka leo kiara gengana yae Mweja yo kero chio ya kiara kutu ako gitaraja tanore ya tueka ya babara anto na kumara na ngombe na mburi na mbi anto bawo de bara ba meretwe bara batora kiu bara ba ture ba kiu na ke marimo bauma ena ninge bara medio turo ba kaire dio lokono na ngai ba ketate edera wow agerera igere ko woiwe Maria karanja tuma gwita gutaruji ede ona mwana gakurira nja no kirera kiro gikingi muno gikingi mukuigwa yego tukinga tukingaga kwina mantu ja uwe utiro mugachinda wega mukuigwa kiri mari mukono ra kya gita ende mwishone kana nyumene giko gitada giko chindo netio makania wega bungana atia the size of the one kwina mwana mukuigwa kedro uwe mwitandete kuthithia wega etio makania kedro wenga kana uri munini muno kana kajuga kuiga akai kagwe bangana ukagea wasiwasi kana nyabo bangana thithia wega ubu ita na mbere wega gubo gachinda we wow na of course kinyama taro yakiya na wakire ari betu kana inyate ari ake ndogo ira to gutuma na unyanya bora to gukitade to gutuma itu idaro to chonkonete mbawa ireo itu idaro to girite manto jera ratirine manto nya kwairwa kurio Ema tutakale kanya mwankantu kone kana arwa weta uka mwala keja muthaka ukate muthaka inkongere impanga akaragania ntura yonde ojochoreri ne ruguri ura da nimburo kaneguru nani wow etagwa Mwarimû mawira ntuitu mwari na ago togona era karogono kange kimege ke tokothoma na tukugera challenge kiri Meru professionals na Meru botara bari na mochoro kwa governor na thirikari yewe kiri mantuja maingi ja mantuja ntwire toromba
twethira na wakaruruku na tucoke nkatho muno nontu bwa kwethira tugwete mbaru agitaka konde twambĩria mũbango juju jwa the chetu show tura kwikuthiria mwaka jumwe nkogocokeria nkatho na njĩra ya mwanya mũno ũguo mucioneri tugwetire mucioneri nandi njotore tumekuita mucioneri call police igwaga muno na ukorirwo gushare kana kunenkaneria kajuga kagitunia ikunenkaneria gatukwangia vetu gatukwangia chietu gatukwangia mantu jetu muigwaga muno muntu bwa Raino Mabati na njokerie Silver Spread nkatho njokerie Weru TV nkatho na njokerie the White Republic wenda jumpers majampa kwenga mpio ibatwi the White Republic na wenda jampa kwa ndikora kandikwa bado no batwi na baitero kwenyera turato ndairo gono turato ndairo ne akode akodoro amba turato ana ambera kamano tuko umoja pamoja na akode turato moja raba kwa smart nyambera akode nya asante sana na ukorerwa go support by sharing this content, commenting, liking, chau jonde moka sande wingi woninga kwera igwaga muno orotinka aba Mwarimû kamwera igwaga mudiki mucioneri wa chetu show aja ndio tuchemana ya okiumia igwaga adios.